Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli u još jedan kratki video, javljanje, kako god. Dobro jutro, dobar dan. Uglavnom, evo, ja se vama javljam, kod mame sam i došla sam već najutro, kao po običaju, inače dođem na kavu, ali evo danas još malo da poradimo nešto. Uglavnom, kod nas se, dok ja čekam da kava bude kuhana, da vam ja pokažem što se kod nas u kotliću kuha. Imamo, znači, bit će marmelade od šljiva. Evo ga. Tako da nastavili smo to jutros oko 6:30. Odlučile smo da ćemo ga kuhati u kotliću. Nekako mi to lakše vani, ono manje isprljaš stvari. Preko ajmo mi to naložiti i tako da lijepo polako, lagano, na laganoj vatri. Fino nek se krčka 2-3 sata. Sad sve ovisi, ne, kako ko voli. Mi volimo da je to malo gušće, pa onda malo duže kuhamo. Jedino ono, treba malo promiješati da ne zagori i to je to. A mi smo si jako pojednostavili to pravljenje, znači doslovno nabrali smo šljive, očistili ih, iznijeli, stavili šećera i onda preko noći ostavili i onda, eto, idući dan skuha i to je to. Teglice su spremne i eto, bit će malo domaće marmelade za zimu. Mi stavimo inače šećera, ali ne stavljamo puno, znači stavimo ono, eto, tek toliko da malo zasladi, da nije, baš da nije, ali gledamo da ga ne stavljamo previše. Ono, nekako, ajde, nek bude malo kao zdravija ta varijanta, ali inače bude opet svejedno bude sladak jer od samih šljiva ono, bude lijepo jer su sad stvarno lijepe zdrave. Uglavnom imamo evo tamo i Mace, Dinu i Merlina pod nadzorom, tako da evo, to je to od mene za sad. Ja idem sad popit kavu, nisam još ni pila, a već je 7:30, tako da vrijeme je da krenemo sa danom, da malo se naspidiramo. I evo, to je to od nas za sada i vidimo se u idućem videu. Ćao!